derede dokuynun. Ez onam ez linki işte ezgarı paylaşmışım ki o men avet ya grubu ya ev Word Ali sayfası kizane. zor Jadona kizane. Word Kizane. sayfası ki Word sayfası ki avet ya YDS Ebek Farsça. de bir Mugo. Hı. Ebek de bir parça ileri düzey. A Eve. a eva. A eva. Kaçın tamam. Ebe sihab pedebe dert kemen. Pedebe okuyucu çel hab kizanine. Habki Word. Valla İleri si düzey habki. yek de do si çar pen abderket. Habki ya sonam. Me en son Ya. avet ya Word'e sayfa wî ileriki düzey a eva be. Ama sihab teda kitap dert ket. Ha Roma mugazi Mane. kizane. Ez ana ew kawî Sedat kerem ke ez onam devam ke. يعني مركز مطبوعاتي نهاد رئاسة جمهورية تركيا Mane. يعني مركز basın merkeziye Cumhurbaşkanlığı Türkiye Hı hı. در بیانیه اعلام کرد açıklama ki de olsa اعلام کردیه که پالایشگاه ستار yani رافینا ستاره در شهرستان علی آقا باجار yani İçça بجن علی آقا da ve رافینا الویدریه استوابع استان İzmir استوابع كوجي باغلية ولاية İzmir'e ev پالایشگاه Ferda. فردا صبح با حضور رجب طيب أردوغان دقال حاضرونا رجب طيب أردوغان وإلهام علييف رؤساء جمهورية تركيا وأذربيجان وأنا رئيس جمهورية تركيا وأذربيجان هنا رسما افتتاح خواهد شد yani resmen evi açılış avan şey bebe Mane. açılış evi rafineriye. Mane. در این بیانیه همچنین آمده است و açıklamaya da اوها حاجیاتیه این پالایشگاه اوی رافینه با همکاری شرکت ملی نفت و گاز آذربایجان سوکار دیگل işbirliği şirket ملی اما پترول و غاز اما آذربایجانی کنا بویجی سوکار اقتصادی و ترکیه و به همکاری و شرکتی و به همکاری yani işbirliği ve Türkiye ihdas şude است çebiye yani hatiye çekilir. Mane. در مراسم افتتاحیه آن در مراسم تورن وکرناوی دا اعضای دولت آذربایجان yani حکومت اعضای حکومت آذربایجان yani Azerbaycan hükümet üyeleri o نمایندگان مؤسسات و سازمانهای مربوطه و تمثیلچی مؤسسات و سازمانی که علاقه yani گریدای او کیوانه و مدیران شرکت های مختلف و مدیر çeşit şirket enerjiye ve bürokrathay erşed şirket ve bürokrathay erşed ve bürokrasi yani bilin yüksek yani bürokratlar evanajı şirket xahand kert evji evi katılmış bibin. Paylaşgah Star rafinera Star'e buzurgterin sermaye guzariye بخش خصوصی در Türkiye en yani mazınterin sermaye guzari yani yatırımı özel sektöre der Türkiye'de بخش خصوصی yani özel sektör der Türkiye'de ve az mühimterin projehay nafti ve mühimterin en mühim van proje petrole der Avrupa و خاورمیانه Orta Doğu و شمال افریقا و kuzey Afrika در سالهای اخیر است دوان سال داویه ده yani ev kahane ev rafine yani en büyük yatırım o en proje mazını petrole da Avrupa ve Orta Doğu o da Şimal Afrika'da hesap kırdı. این پالایشگاه اوی رافینه اولین گواهی تشویقی سرمایه‌گذاری استراتژیک اولین yani هم بیژن yani isbata teşvikiye yatırımı stratejik der Türkiye ve خود اختصاص داده است yani Türkiye şura ilk olarak yani yani çekiriye پیش بینی می شود او دیتون که یعنی
öngörü yani bejim satı öngörmüş kirin ki Reisa Cumhuriyet Türkiye ve Azerbaycan yani Reis Cumhuriyet Türkiye ve Azerbaycan der haşiye iftitahiye in palayışka yani kelaka bejim ve açılışa ve rafine da güftügü dücanibe nis daşta başın yani bejim güftügü yani bejim çek karşılığı bejim şey nadvejin Guftugû yani vaka ve ökrine. Yani diyalog var. Karşılıklı konuşma, karşılıklı diyalog. konuşma yani karşılıklı konuşma yani yani politik zaman ekibi tabir ekibi Diplomatik. yani tabir ekibi diplomasiye behevra mesela behevra çıktı haber bunu ilk işte dinleyici tartışmış mı? Mene. Yani ilk işte dinleyici ama evcil kele kavana da bir tartışmış. Du canibi ez olam, afwan. Yani ikili ilişkiler. Yani yani işte güftügü edeceğim yani her duali yani her duali behevra bana ciddi tartışmış mı ben yani. Mene. نیروهای گارد ساحلی ترکیه yani sahil güvenlik kuvvetleri Deri nayi girtin ez ulan dengi vazarukane. Zahmet ev kerakeydi. نیروهای گارد ساحلی ترکیه Ez olam. Sanki tu derbas bu ez olam. نه başlığı kaynakın çehel penacı çel habj yani mülteci az خطر مرگ جتالیکا مرنه نجات یافتن خلاص بود نیروهای گارد ساحلی ترکیه yani sahil güvenlik güçleri kuvveti Türkiye درستان Çanakkale vilayeta Çanakkale'de هنگام گشتزنی اثناء زمان دوریه دا در سواحل منطقه احمد شاه آلتی در ساحل منطقه احمد شاه آلتی کنوژی کیوانه از تابع شهرستان آیواجق تابع يعني قضاء آیواجقه چل سرنشین یک فروند قایق بادی چل حب يعني بيجن سرنشین يعني تداومشتين بيجن يعني يولجي بيجن یک فروند قایق فروند تعبیره که در حق گمیه دا و در حق طیاره دا kullanmıştı کن Kaptan. فروند yani cengende yani حبکی uçak ya فروند mesela keşti cengi yani حبکی gemiye savaş gemisi sen şimdi یک فروند قایق بادی yani şişme bot ne بادی yani havayı şişme bot varmış. Badi ra ki azmi cezire medilliye Yunan budan kuvana yani düşün cezira medilliye Yunani azmi oraya bun necat daden vana çıkırne van halas kirne yani evan sahil güvenlik kuvvetleri vana halas kirne anha avana tabi'i Afganistan budan yani Afganistan uyruklu bu وبس استي مراحل قانونية وبشتي قطع كرنا يعني سرجة أبان مراحل قانونية يعني قانوني سرج در پاسگاه گارد ساحلی کوچکوی د پاسگاه يعني دم بيجن يعني اوجي ترقول ساحل قرماي yani Civan yani merkez avan yani merkeze sahil korumayı ama küçük koyu ve merkeze istirdat ve ali merkeze yani geri gönderme avan mülteciye ne merkeze istirdat etba'i harici der şehristan ayvacık منتقل شدن و yani جوان جوی merkeze ambejin sahil güvenliği küçük koyu icabı merkeze yani biciye geri gönderme van evi insanı kuşlar vatene evcil yuvanşanın ve merkezi evcil ayvaçkaya ve nakil kirin ve deri yani şu deri merkeze yani sahil güvenlik kuvvetli merkezinden emre bejin şey kudbejin
ملتجي قامبي وان شان ملتجي قامبي ايش بون جيري بشي مملكتي وان yani ciye koy van geri dişinin şan vederi. بله صدو نوتو يكسدو نوتو پنج مهاجر غیر قانونی در استانهای کایسری و هوان ترکیه دستگیر شدند. صدو نوتو پنج مهاجر غیر قانونی يعني قانون yani yasal olmayan در استانهای کایسری ولایت کایسری و هوان و ولایت هوانه دوان her vilayet da destgir şuden hatın yakalanmış ki. بله Niruhay Emniyetiye Türkiye Emniyet Güçleri der İste Bazarasiye Mesire Kayseri de yani arama noktası Mesire Raya Kayseri'de ve Malatya Kuş Kayseri'ye kutsun Malatya'ya yek deskay minibüs yani habki minibüs ekira mütevakkıf seklandın ve biz tabi'i Afganistan, Pakistan ve Bangladeş وبيست حب ويروح لي افغانستان وباكستان وبنغلاديش از نشانه آن او كده من بس داون را کی به صورت غیر قانونی که به شکل کی غیر قانونی وارد کشور شدن هاتون مملکت ترکیه را اونا را دستگیر کردن و آن گرتونو yakalamış kردن به این ترتیب yani به اوکی ve şumar muhaciran destgir şude yani şumar avan muhaciri katine girtin der du roje ahir van her du roje davida der in mesir dve embejin güzergahı da yani dve navara Kayseri Malatya'da Kayseri Malatya'da Sadu 52 rasid است گشتیه 152 دهم insan yani ona girtine. این افراد اوان افرادا پس از طی مراحل قانونی پشتی yani طی کردن قانونی süreç پشتی درباز کردن وی هوای به اداره مهاجرت استان کایسری منتقل شدن وان نقل کردن به yani göçmenler idaresi ya ama vilayet Kayseri. دستگیری 43 مهاجر غیر قانونی در استان وان ترکیه 43 مهاجر غیر قانونی در ولایت وان ترکیه نیروهای ژاندارمری قوت yani yani jandarma kuvvetleri Türkiye نیروهای ژاندارمری Türkiye در استان وان ولایت وان da هنگام گشتزنی zaman emvejin kontrol eden mesela devriye zamanı yani devriye da der Hume şehristan Başkale yani etrafı şehri Başkale der merzi İran de finore İran'da yapıyorji çölü se tabağa harici ra çölü sehab urukli harici ra ki به صورت غیر قانونی وارد کشور شده بودند که به شکلی که غیر قانونی هاتون ترکیه شناسایی هاتن تثبیت کردن و دستگیر کردن و آن تثبیت کردن و آن یقلاmış کردن این افراد تبعی افغانستان و پاکستان بودند اما yani uyruk Afganistan و پاکستان yani هم ولاتی افغانستان و پاکستانی بودن و پس از انجام مراحل قانونی دیساد پای yani تعقیب کنه او قانونی سرش وی سرج قانونی بشید در باز کنه وی هوای به فرماندهی ژاندارمری باشقلعه انتقال یافته باری yani ژاندارما قومتانlığa باشقلعه هاتنه نقل کردن بازداشتشدگان اوان ابی که هاتون yani yakalanmış kiren برای آزمایش پزشکی جو yani طبی کنترل به بیمارستان دولتی باشقلعه به خستخانه دولت خستخانه سیا باشقلعه و سپس جویجی به اداره مهاجرت استان وان به اداره yani göçmen اداره سیا ولایت وانه جویجی بالویداره و منتقل شدن هاتنه نقل کردن امریکا از ترکیه خواست امریکا از ترکیه خواست تا اگر
اسنادی در مورد قاشقچی در دست دارد اگر کنینکی بلگه در حق قاشقچی داد دست وان دا هبن دست ودا هبن در اختیار این کشور قرار دهد خاصیه که تسلیم وی مملکت یعنی تسلیم امریکا بکن یعنی امریکاش ترکیه خاصیه اگر که دست ودا در حق قاشقچی دهنه که بلگه ملگه هبن وانا بدنمه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به سرای دا به سوالات روزنامه‌نگاران به سوال قستجیان پیرامون تحقیقات آغاز شده دور اطراف اون تحقیقات که آتن دست بکرن برای یافتن روزنامه‌نگار مفقود شده برای یافتن روزنامه‌نگار مفقود شده عرب جبو دیتنا قستجی که عربی که هندابیه حقیقی ادویه دا دورا یعنی حقیقی دا پاسخ دا جواب دا دونالد ترامپ جوان قستجی دا جواب آن دا به سوالات روزنامه پاسخ دا بله یعنی جواب سوال آن دا آن قستجی دا روزنامه نگاران یعنی آن قستجی و ای گفت دونالد ترامپ گفتیه از ترکیه خواستیم مش ترکیه خواستیه اگر تصاویر اگر اینکه یعنی فوتوگراف و صداهای ضبط شده یا خود دنگی که اتنا تسبیح قید کردن صداهای ضبط شده ای در مورد مفقود شدن جمال قاشقچی در حق اردوغانیا انضابون جمال قاشقچی که روزنامه‌نگار سعودی که قستجی سعودیه در دست دارند اگر که دستی آن دا هبه برای ما ارسال کنند جبو مرا برا بشین مج ترکیه خاصیه که اگر دستی آن دا تشتکی صاحبه یعنی صاحب جبو واناویرا برا جمرا بشین ترامپ در رابطه با این سوال یعنی مرتبط به سوال که مقامات ترکیه میگویند که مقامات ترکیه یعنی ترکیه yetkililer یعنی میگویند بین که اطلاعاتی در رابطه با وجود تصاویر و صداهای ضبط شده قاشقچی را در دست دارند که مثلا مقامات ترکیه بیجن که یعنی هایداری که من اطلاعات که من در حق رابطه هبونه وان یعنی گرنتیا و دنگی که وطن ضبط کردن قاشقچی در دست مدا هنه در دست دارند یعنی دست مدا هنه موجود قاشی و سوالی دا ترامپ گفت گو اگر که این اطلاعات دنگی سیدات شو الو ما خواستار ارسال آنها ام طالب شیاندن وانا به مقامات زیارت به مقامات که علاقه دارلی امریکایی شدیم ام بونه یعنی ما گوتیم ما بشین نوان مقامات که علاقه داری ویشین امریکا ما گوتیم برا بشین جوانا رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوال دیگر رئیس جمهوری آمریکا در جواب سوال کی دنه مبنی بر اینکه او سوالی مبنی بر یعنی بنا بناین کی آیا عجبا اگر تصاویر و صداهای ضبط شده اگر گرنتی و یا خود دنگی که هاتمن ضبط کردن وجود داشته باشد یعنی وانا هنه یعنی موجودن متعجب میشوید یا خیر که وانا هبن یعنی متعجب یعنی ببی یا نه یعنی ابي پرسیج ترامپ کرنه اشترام کرنه اره یعنی وقتی که تو بیجن شاشرمیش ببی یا نه یعنی شاشرمیش ببی یا نه آدم قاشی به سوالی داشتی گفت گو ترامپ نخیر گو نه مطمئن نیستم که این اطلاعات در دسترس هستند یا نه گو از یعنی مطمئن نیم یعنی کسان از نزانم که اوان اطلاعات یعنی اوان اوکا دست اوان دا هنه یا نه از یا مطمئن نیم
نظام يعني يعني نظام يعني دبهبت بتنم ولي احتمالا لكن احتمالا اسنادي درين مورد يعني هنك بلغه دوي قونيه دا وجود دارت يعني هنا هنك بلغه هنا بس از اینکه مایک پومپئو وزیر امور خارجه امریکا پشتی ویاکو مایک پومپئو دشلری بقانی امریکا از ترکیه به امریکا بازگشت پشتی که مایک پومپئو ترکیه گری زغری از وی خواستار ارائه یک گزارش پر محتوا خواهم شد و اجوی ترامپ دبی از اجوی yani talebe bikim kuka bira yani raporeki ama geniş kapsamlı azıcık talep bikim bira raporeki ama geniş bidem. Donald Trump 2 hafta بعد از حادثه مفقود شدن جمال قاشقچی Donald Trump پشتی 2 hafta هندابونا جمال قاشقچی روزنامه‌نگار سرشناس عرب و قزتجي يعني مشهور عرب مايك بومباو وزير امور خارجه مايك بومباو دشري باقني خارجه الولايات المتحده الامريكيه بعربستان السعودي في راستاده بود دونالد ترامب ابي بشتي اوكاويا ضابونا في اوكا مايك بومباو دشري باقني خو شيانده عربستان السعودي شيان دويدري herkes جهر olayı herkes fazla jali خوبا istifade yani تفتيشي اظن جنازه ملكتي عرضه وهركز خورا جي براتا كتي عرضه herkes خورا جالي خوبا تفتيش منزل سركونسول عربستان در اسطنبول تفتیش کردن yani arama mala başkonsolosu Arabistan ve İstanbul'e. Heyeti Türkiye heyeti Türkiye'yi yani heyeteki Türkiye grubu müştereke Türkiye Suudi yani grubeki müştereke Türkiye ve Suudiye در خصوص مفقود شدن جمال قاشقچی در خصوص درباره هندابونا جمال قاشقچی وارد محل إقامة محمد العتيبي هاتنا جي مالا محمد العتيبي كسر كونسول عربستان در باش كونسولسي عربستاني بو سعودي بو لإسطنبول أوانا وارد محل إقامته شد بونه أبهيت يعني هاتنا مالا في محمد العتيبي باش كونسولسي عربستاني باورود بازرساني ترك بهاتنا مفتش يعني araştırmacı مفتش ترك در ساعت 16:40 تفتيش منزل العتيبي آغاز شد بهاتنا يعني مفتش تركيا de 16:40 de hatına vedere o edin teftişa arama yani menzile mala el-Uteybi ağaz şud dest pekir. Nemayendegan Dağistani temsilci yani evki savcılığı ve niruhay ve jey mübarize ba terörizm o terörizmle mücadele özel kuvvetleri yani güçleri bejine bana fermandahi polisi İstanbul o yani İstanbul Emniyet Müdürü yani bejine bir şey. Özel harekat. Tilki bir özel harekat. Yani mesela terörizmle eviye mübarize götüyor mübarize ba terörizm. Yani terörizmle mücadele özel gücük böyle özel harekat yani manayı tebiye fermandayı polisi İstanbul o embrejin yani müdürü polisi İstanbul he به همراه کارآگاهان جنایی و دیگر وانی که uzmanı cinayet konusunda uzmanın timi bazrasiye Türkiye ra ev tima araştırma müfettişi teftişi Türkiye
در ورود بمحل إقامة بهاتنا جي إقامتها سر کنسول اسطنبول عربستان همراهی کردند. اوانا جی بوان را چه کرنه؟ اشرک کرنه. راست من گفتنی است استاد به لایق گوتنه که محمد العتیبی سر کنسول باش کنسولوس دیروز رویا دوین یعنی از ترکیه خارج شده بود. ترکیه درکت و چوبو عربستانه. Yani bana embejin iro hatına ama vücudu ve uçmuş gitmiş. Karar bu, debi olsa mukarrar bu, mahalle ikameti ve mahalle yani malawi, mahalle ikameti ve diroz bazı rasi şevet. Do yani rohabere be arama kır. Veli be güfteye Mevlüt Çavuşoğlu, lakin be gola gotuna Mevlüt Çavuşoğlu وزیر امور خارجه ترکیه که ترکیه دشوری بقانیه شب گذشته شب چویی تفتیش اقامتگاه سر کنسول این کشور یعنی آراما مالا باش کنسولوس وی مملکت یعنی سعودی عربستان انجام نشده است. gerçekleşmiş ne bu? Normalde göre şebedini bebiya fakat ne bu? Hiçtir. Tehir mesela. İşler, her tişteki işin içinde işler var. Yani sağlıklı çıkıtın ya. Merik baba daniye ba'ci. Güfteni ist layıkı gotine Cemal Kaşıkçı roznamenegar Ali Arabistan-ı Suudi Cemal Kaşıkçı yani gazeteci Arabistan-ı Suudi bu. O serdebir sabık rozname El Vatan o sekreteri bebejin beri gazete El Vatan bu. Ve stünvisi Washington Post o kuşay azariye Washington Post bu aynı zamanda gazete Amerika. Roz دوم ماه اکتبر روزا دو ماه اکیمی جاری که با آنم تدانه به منظور انجام امور رسمی جبو انجام دانا هنکی کار ایشی خوی رسمی وارد کنسولگری این کشور یعنی آتی کنسولوس سعودی عربستان در استانبول دا شده وارد شده یعنی وارد ویدریبیه و از آن خارج نشده است. اوجوی در ایدن در نکتی. لپای اجاری خوش من. Yani تش قرار خبر دی شکر قرار خبر دی تنزانی bana böyle seyret. Polis Türkiye ضمن تأييد عدم خروج قاشقچی yani تأييد کریه که قاشقچی در نکتیه از کنسولگری عربستان سعودی عربستان konsolosluğa Arabistan Suudi der neketiye der İstanbul'e اعلام کرده ضمن نبی هوای دا اعلام کریه که همزمان با ورود او به این محل که همه چوا که اویا هاتیه کتیه هندره وی محل یعنی کتیه هندره کنسولosluğu تازده مقام امنیتی عربستان نیست تازده حب امبیجن مقام يعني عربستان جي يعني تازه حب جوان او كيو مقام امنيتي يعني امبيجن جلادي وانا وقف جلادي وانا جلاد نينه فقط ام بالمقام امنيتي يعني وانا قال لك قشتري وانا قال لك قشتري وانا من قال لك يعني yetkilisi وان نيس بعد pervaz به دو طیاره وارد این شهر شده او جهاتون استانبوله 15 يعني وان قال لك جرافيسيون بتحت طياره هاتون استانبوله وبس از مدتی کوتاهی و پشتی هاتنو و پشتی مدتی همین کرد کن دپای هاتنا خدا ترکیه را ترک کرده و ترکیه ترک کرده من یادن هاتنه چه دلیل برنده شواهد چه کرده بله از اون بس ایشت خوزی ایشت بس بس